Il-Malta Enterprise li hija l-aġenzija responsabbli mill-promozzjoni tal-investiment barrani u l-iżvilupp industrijali f'Malta minn Settembru tal-2010 sal-lum approvat 3 proġetti biss f'Għawdex. Minn tweġiba parlamentari għal mistoqsija tad-deputat Laburista Alfred Sant, ir-riżulta li dawn it-3 kumpaniji se jkunu qed jiġġeneraw 8 impjiegi biss sal-2013. B'kollox l-investiment imwettaq minn dawn il-kumpaniji f'Għawdex kien ta' 60,000 euro, bl-art minn fejn jaħdmu ingħatat lilhom mill-Gvern. Il-fondi u l-benefiċċji li qed ikunu dedikati l-Għawdex kienu diskussa f'laqgħa li l-kelliem ewlieni Laburista l-Għawdex Anton Refalo kellu mal-Kamra tal-Kummerċ Xawċija. Anton Refalo qal li statistikament u pruvat li mill-fondi pubbliċi Għawdex jirċievi 10% mill-fondi Ewropej, 2% mill-Fond Konsolidat u 2% mill-benefiċċji tal-Malta Enterprise. Il-kelliem ewlieni Laburista qal li biex tkun indirizzata din il-problema, il-Partit Laburista qed jipproponi li jsir Regional Account speċifikament tal-Gżira Għawċija, kif ukoll li jitwaqqaf uffiċċju tal-istatistika għal kejl tal-prodott gross domestiku.